Ponekad tek kada se odnos završi, čovjek shvati koliko je duboko bio povrijeđen i koliko je nesvjesno dao sebe. Kada prestane veza sa narcisom, u srcu nastaje tišina koja djeluje glasnije od svake svađe, jer u toj praznini počinju isplivati pitanja na koja je teško pronaći odgovore. U tim prvim trenucima zbunjenost je prirodna, jer zna da je došlo oslobađanje, a srce još uvijek traži objašnjenje i potvrdu da sve nije bilo uzalud. Osoba osjeća olakšanje jer je napustila teren na kojem je stalno bila kritikovana, podcjenjivana i emocionalno iscrpljena, ali istovremeno se javlja i neobjašnjiva tuga. Ta tuga podsjeća na prazninu nakon što iluzija nestane, jer tijelo i su se navikli na toksične cikluse, a odsustvo tog ritma stvara osjećaj da je nešto izgubljeno. U ovoj fazi javlja se i poricanje, jer srce teško prihvata da je sve bilo laž. Čovjek se hvata za male trenutke pažnje, za osmijehe i dodire koji su izgledali iskreno, iako su bili dio igre. To poricanje često produžava bol, jer pokušava opravdati ono što srce zna da nikada nije bila ljubav. Sljedeća faza je ljutnja, jer frustracija i bol postaju prejaki da bi ostali skriveni. Osoba počinje osjećati izdaju i traži odgovore u sjećanjima koja bole, ali i otkrivaju pravu prirodu odnosa. Ljutnja može biti korisna jer vraća osjećaj moći, ali ako se zadrži predugo, ona postaje teret koji onemogućava iscjeljenje. Kada ljutnja splasne, na površinu izlazi tuga, ona duboka i tiha koja traje danima i koja se osjeti u svakom dijelu tijela. To je trenutak kada mislite da ništa nema smisla, kada prošlost izgleda privlačnija od budućnosti i kada nostalgija počinje varati. Upravo tada mnogi požele povratak, jer tuga zna prikriti sve što je bilo loše i ostaviti samo slike lažne nježnosti. Zbog toga je bez kontakta jedina odluka koja može sačuvati snagu i spriječiti povratak u krug bola. Svaka poruka, svaki pokušaj praćenja narcisovog života vraća vas na početak i otvara rane koje ste pokušali zatvoriti. Bez kontakta nije kazna za njega, već dar za vas, jer omogućava da srce konačno počne iscjeljenje. Tišina koja nastane kada prekinete kontakt u početku djeluje strašno, jer dolazite iz svijeta stalnog haosa i buke. Međutim, ta tišina je prostor u kojem se ponovo rađa sloboda, jer prvi put nakon dugo vremena čujete vlastite misli i osjećate vlastite potrebe. U toj tišini shvatite da mir nije dosadan, nego iscjeljujući. Mnogi ljudi se tada bore sa osjećajem krivice, pitajući se zašto su dopustili da budu iskorišteni i manipulirani. Ali krivica nije vaša, jer niste pogriješili što ste voljeli, već što ste vjerovali nekome ko nije znao voljeti. Narcis je vješto birao vaše slabosti i pretvarao ih u oružje, dok ste vi samo tražili bliskost i sigurnost. Kada se oslobodite te krivice, otvara se prostor za obnavljanje identiteta koji je dugo bio zatvoren pod njegovom sjenkom. Tokom veze granice su bile narušene, samopouzdanje uništeno, a vaše odluke stalno osporavane. Sada je trenutak da se prisjetite šta volite, ko vam donosi mir i šta želite od života izvan narcisa. Jedan od prvih znakova oporavka jeste sposobnost da kažete ne bez osjećaja krivice. Naučiti postavljati granice znači ponovo osjetiti vrijednost sebe i povjerovati da imate pravo na mir. Granice nisu zidovi, već znak da više ne dopuštate drugima da gaze vaše dostojanstvo i da birate odnose u kojima postoji poštovanje. Kada ponovo naučite da postavljate granice, srce se počinje oporavljati jer shvatate da ste dostojni poštovanja i da mir ne smije biti luksuz nego osnovna potreba. Svaka granica koju postavite vraća dio vaše snage i podsjeća vas da vrijedite, iako je narcis godinama pokušavao da vas ubijedi u suprotno. U tom trenutku počinje prava obnova unutrašnje sigurnosti. Jedan od najvećih izazova nakon veze sa narcisom jeste ponovo vjerovati ljudima, jer izdaja i obmane ostave dubok trag i prirodno je zatvoriti srce kako bi se izbjegla nova bol. Međutim, povjerenje se ne vraća odjednom, ono raste kroz male korake i kroz ljude koji pokažu da iskrenost i dalje postoji.
Tek tada shvatite da nisu svi odnosi isti i da ljubav ne mora da boli. Oporavak od narcisa nije ravna linija nego put sa usponima i padovima, pa će biti dana kada ćete misliti da ste slobodni i dana kada će vas sjećanja povući unazad. To nije znak slabosti nego prirodan tok isjeljenja, jer srce se oslobađa sloj po sloj, a svaka suza i svaka misao koja se vrati nazad samo je dokaz da bol izlazi napolje. Taj proces traži strpljenje, ali donosi plodove. Kako vrijeme prolazi, primijetit ćete male znakove da se oporavak odvija, smijeh koji dolazi iskreno, dani u kojima se ne sjetite prošlosti i mir koji ulazi u vašu svakodnevicu. Ovi znakovi su podsjetnik da isjeljenje dolazi polako ali sigurno i da vaša vrijednost nikada nije nestala. Narcis nije uništio ono što jeste, samo je pokušao prikriti vašu svjetlost, ali ona ponovo izlazi na površinu. Važno je znati da prava pobjeda nije u tome da narcis pati, jer on nikada neće priznati krivicu niti će se promijeniti. Prava pobjeda je u tome da vi pronađete mir, da oslobodite srce i da nastavite život bez njegove sjene. Kada shvatite da više ne reagujete na njegovo ime, da vas njegova prisutnost više ne može povrijediti, tada znate da ste slobodni. Pogled unazad donosi novu perspektivu, jer shvatate da je iskustvo, koliko god bolno bilo, oblikovalo snagu koju niste znali da posjedujete. Sve što je narcis pokušao da slomi postalo je otpornije, jer vi ste preživjeli ono što je izgledalo nepodnošljivo. Ta spoznaja mijenja sve, jer sada znate da vrijedite i da niko nema pravo da upravlja vašim srcem. Svaka osoba koja izađe iz veze sa narcisom nosi ožiljke, ali ti ožiljci nisu znak slabosti, već dokaz da ste preživjeli i da ste jači nego ikada. Oni podsjećaju na bol, ali i na pobjedu, jer ste uspjeli stati na noge nakon što ste bili oboreni. I svaki put kada pogledate te ožiljke, sjetite se da ste zaslužili slobodu i da nikada više nećete dozvoliti da neko gazi vaše dostojanstvo. Oporavak donosi i novu vrstu ljubavi, ljubav prema sebi, jer tek kada volite sebe shvatite da više ne morate pristajati na mrvice i da ljubav ne smije da boli. Ta ljubav prema sebi postaje štit, jer vas uči da prepoznate manipulaciju i da ne tolerišete odnose koji vam oduzimaju mir. Ona vas vodi ka budućnosti u kojoj birate odnose zasnovane na uzajamnom poštovanju. Kada ponovo otkrijete radost u malim stvarima, kada osjetite da je život vrijedan i bez stalnog dokazivanja, tada znate da je isjeljenje stiglo. Tada prošlost više nema moć, a budućnost postaje prostor pun mogućnosti. Vi više niste zarobljenik sjećanja, već slobodna osoba koja zna svoju vrijednost i koja se ne boji da živi bez tuđe kontrole. Narcis nije uništio vašu vrijednost, on vas je natjerao da je ponovo pronađete i da je branite. Svaka bol koju ste osjetili pretvorila se u lekciju, a svaka suza u podsjetnik da je vaša snaga veća nego što ste ikada mislili. I zato, iako iskustvo nikada nećete zaboraviti, ono će uvijek biti dokaz da ste preživjeli i da ste izgradili život u kojem ste vi centar, a ne neko drugi. Ako vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga i potpišite se na kanal, jer tako pomažete da još ljudi pronađe snagu da se oslobodi toksičnih odnosa. Podijelite ga sa onima koji prolaze sličan put, jer možda će upravo ove riječi biti svjetlo koje im pokaže da nisu sami i da vrijedi boriti se za sebe. Hvala vam što ste ostali do kraja, jer time pokazujete da vjerujete u sebe i da birate istinu umjesto iluzije. Do sljedećeg videa želimo vam mir u srcu, hrabrost u duši i snagu da uvijek izaberete ono što vas čini slobodnim.